Tini joto media friends no norona hambai riwo norok tini norong jorano tini already man bagai sung tini kaisa belekeno khatung khajani bisinti kaisa koktoma sung saklani thangai tongo tini joto thumungno hamjagi tongnai tini joto lokorongni bagai sung saimano tal tham eba 3 months rugai continuously TTAADC Super League choli tongo chini TTAADC by Loa Jijak chini borong menang chini CM by Tijuljak tei chini Bobagra by Naikoljak bini chaitumuni bisingtui जों tini omai chini sikla jalai जों jora rimanka awan bagai जों Bobagra no bele bele kana hambai bono जों khulumbo tei chini honorable CM no hambai ribo tini ani logyo tongo chini sports and youth affairs bedagni borong principal officer chini 3 months continuously जों 320 jona chini players no जों monthly 8,000 ka honorarium ribo जों borno 3 months khela muthungka tai chini total chini football coach 16 jona जों borno add khlaikya tai chini oro total chini football match 58 matches sungkha tai football players no जों 3 months ni honorarium जों rojakha aboni agulo chini final match eba chini tabuk je paithangni bataliamongo kasaikya Gomoti Tuskers by chini north ni dragons team borok o team kaini batalainai thainga eba chini je bataliamani thainga chini Jompoi Jolani Sudanno Memorial Higher Secondary School ni ara chini ground tongo aro chengjaknai jora hangkai diborni ekta tamprun chimi culture program ni chengmani bisingtui china final match chengjaknai ge final match o chin je kaplaingnai manai kaplaingnai team manai 5 lakh tai chini runner up ni prize tongnai 3 lakh man of the series tongnai 50,000 man of the match tongnai 50,000 ge opa anda phaima jo phaina bagai chini jo ta haste ni chini thumuna hamjagi tongnai chini football no hamjagi tongnai jini jo to lokorok no जों TTAD se hapangni ngoi जों no khabe lam sugo jora hangkai diborni ekta tamporsim chengjaknai chini Jompoi Jolani chini Sudanno Memorial Higher Secondary School ni nokhlao norok jotono phaina bagai norok no khabai lam sugo chini 22 tarik ni ekta jora diboro hainai sapinai Sudanno Memorial Higher Secondary School ni ground no chengjaknai